HB Kuki Channel Thusoh Lakhom ngai ho zo se na bon uni khopha tunin zong vannoi munchung chuma kon Thusoh Lakhom hu anangai khom ke ta hote tuni August ni sim som ni lakhat ni ho a Eimi Times sa kon chule vannoi Thusoh chom Lakhom ho tu masang kangpok pi district lailon vai phe akona lengmei mi gup ke thana to ki sai in wanghom ni chun in far west district nam delonga mi pi ki phinna sangta au min hi ki phinna chu joint tribe council native people committee in agunhan ahin mona ai ho chunga khauta a action la ding ange u hi ta san ta thulur ki mu khat chun asaina a ki phinna a ke pat masanga mi pi tel security force ho ki no to panu hitai akiti hicha chun security force one chapila in tear gas seal phabet maka movin mi phabet ake tongkha e akiti Thusoh to ki sai in lengmei naga council manipur in wanghom ni ma chun Thusoh khat abol in akiphin ho chung akalwal a force ki manna chunga in demna anne uvin hi council chun asaina a rapid action force RAF hole security personnel dangdang hon tear gas akap movin mi phabet maketo khalo ove ati mi li akitong kha uvin hi akiphin la mi phabet amat ho ahin la do divin lengmei naga council in nge na ane in langnei si nei umlawa Thusoh khul chinna neidin chule mona nei ho hol do a dandung zuya got na pi ding tinjong asai kine kiphin a ki so kha ho kizen na ding lola ai ahung ki pi ding in nge na ane kin hi het the kha chu lengmei mi gup thi ho lungdam sa hi jenim smork a umna lai hin UNC nui a charter of the man ho angki subul hi ka sia hi tabang ki phene hi ki bolzing ding a hi tin lengmei naga council chun asai kine tulai JFT hon census ke bol masang a NRC update bol masak ding ngi na ki phinna omji hin infar west infar east kakching thawbal le bisnupur a kaihang thimzil namun public transport hozong asukhale in hi jani chun khurai lamlong in far east district a ban supporters chief minister chom single home minister Govindas kunthongzam lim anahal ovin IDP chengse ama ma emunchi ahun ka si over census kila thailo ding a hi atiuve in far west district sinzemaya kipin hon kilometer nilam anazo in athilnge u analhang sa movin phaijam district nga ho achun kipin hon milham hi han security ho a hile gari ho a khamun akinungle sa ubin hi tulaita supervisors enumerators le field trainers holding a census training program ke bol khatjang thobal district nga cancel in hi NRC ke bol na dia best year hi 1951 manding angi ovin hichi kuki lang in hichi anam utup na hi atin azi chu 1950 vel in hill record hi amlo tabang anahi na lai in khomi ho chu alo ho dungzuya anaki chun le na lai pataw nailo census enumeration kisu zong umlo hi in 1951 a anaki chen ne hi dan paper ave sa ding hi ha sata hi chule World War II 1950s to 60s insurgency 90s lai a kuki nagagal 2023 to 2026 a mehe gala hi document tam ta mang tha ke hale da hla hi in kumsom sa gilanga chi sa le kha ki nge hi amho hillal ding tupna hi ati chule hi politics ki chipna hi atin Assam in NRC chu 1971 best year a amang thaile ipizia Manipur in 1951 atup ten ham azi chu akhanga chengte kuki ho agamuwa foreigner kahi e tia pansa thene ding ahol u ahi ati 1955 1986 2003 2019 ho in Indian Citizenship Act an umtan 1951 ki best hin kilhitna athoa abol ahi atin NRC ki bol ahi ta azongle 1971 ham anunga ahi angai 18 Kim Jomi Council ITLF hon ase uvin hi Khasi Students Union KSU in wa achani a Silong Khopia Black Flag Bike Rally abolna wa buina ase muwa thilalo tampi asu se uvin KSU a President Raymond Kharzana pannan lam kailobo thum matin uvin hi
KSU lam kailubo thum ki manla ni te ni chu KSU Vice President le General Secretary Aheloute in ahi Police Aheloute khatchun asaina akiman KSU lam kailubo ho chu BNS 2023 no in case akijilut in public property suit milham chunga khotla chule borsit dangdang ja akiman ahive bike rally abol sungova chun gari somthum lakhat wal asusi ubin milham tampi avo ovin akisokha jong omuvetin police Aheloute chun asai kini Shillong kopi sunga gari adiin Assam registration number kizi ho asusi ovin milham gari tita lovin official gari ho jong asusi ovin chule lampi panga ho helova milham ho chungin khutjong ala ovin hi government gari khat me in ahal ovin passenger bus he jongle lamle na haita po asusi ovin hi hichi black flag bike rally chu KSU in Meghalaya government henga poinga pana charter of demand abol una asa aumlozi hi akiti hichi nge na lekha chu Chief Minister Conrad K Sangma henga August ni sim somnali ni ko anapi lunuwa anato ahung kipo do na dia ni ho somlanga phat anatik pi u hi chamdela bike rally ball de hisi uwa Phalna ki pi ahin ahinla gelpha lo lam ta ahung cha lo phanuwa simlai ki loi khom na chunga action ke la hitin police Aheloute khachun asai kini KSU lam kai hon Thusoh lo danu ase uvin chamdela ki phina bolding kiti ahin la bike rally ka la mi phalo boina sim nom phabab ahung panja ki loi khom na min se lo hitai tin asai uve lam kai thum akimat to kilhon in police hon ba achani jan chun jai owa KSU office kolching na aganay uvin hicha chun tel gas hozong amang cha uvin hi Janhi August ni simsom ni kochun North Korea ten short range missile som TP lamzon in anakap kin uvin hizi chun South Korea in emergency security meeting ananay uve alang khana Thusoh hi US le South Korea gamtenin military drill nei khom ding anakibut now US President Donald Trump tip na dungzuya for high and hizo chana Thusoh hi ahizing bang in North Korean lam kailubu Kim Jong Un sopinu Kim Jong in asopi pale Donald Trump ke ka ahoy mo ampoi atin ban kumsunga hi US President Donald Trump in North Korea vila Kim Jong Un to akimuto kilhanding dan anasay Jani Kojun Iran Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC 10 Saudi Arabia chungagi in khawta anabol ufe IRGC in asaina gamkai sungbuina achizam chana itizongle Iran in atasat houthi galgu bol hohi Saudi Arabia in athunun zodi loading chule abuluna vakona hoido de loading uhi ati IRGC spokesman Hassan Mohebi in asaina Saudi tebuluna kitipotchu aliathuna hoacham ding hi hetpeh chu houthi galgu bol hohin baal mandit straight la azona ding ki na hata na evin ki sezin alol hin nge ule vannoi sum korveina tuipi chunglam lana nasata han su bui theza uma hi Janhi zinglam dona Russian Shapaiten Ukraine kopi Kiev misara an buluk kit ovin mi som lugu min thina atu in chule mi som thumna thumvel amachang uve Ukraine vai homti akon thulut dungzin district chumchoma na sata misar kap human hin residential building warehouse le children hospital tampin sitna anato atuve Slomenski khopia indan sung ko asangjong achim hazing in mezin akan hi emergency rescue team 10 mi hu do na achi pisikun Ukraine gamkai chumchuma jan khan laiza bulunes in Hupi ho a kwalpe meiva apoitan chule industrial facility tampin sena atto hetpeh chu gamten ki ka buina hi February 2014 an ke pan 2022 February ni sim som ni le ni ho a Russia in Ukraine chunga full scale invasion hinchi happy an hi tuni chana alang tu gela thina tu sepai chule milham agoma alang pya hi mi la ngale la gup ki ka vel henga ahitai
Robert Koch's Institute a kon thulut ke modung zuizin Europe gambung a hata a ni chang sat na alhon na chunga Germany Gamsung se sia ni sa to ke mana thina to mi sangsom asang li alhin tai ati June hatop lama asat dan temperature 40 degrees Celsius alhin chung hapta khat sunga mi sang ko le zagup ati zove zong ati thina to hola a kum som sagi le nga chunglam ho atam pin ovin hi hetpeh chu achi sa 2018 koma ni chang sat sia mi na thiza sangge le zako hling an hi hinla tu koma thiza hi sangjo che ki chu hi Jani khojin India le Japan Maritime Security Cooperation Agreement kiti kinup to na ananai lhon in hi hijito ke machun gamtenin ki venalama hidia information sharing never exercise ship repair logistics support ho a kitu ta apan ala khom landing hi Indian Defense Minister Rajnath Singh le ato ki ba pi Japan a kon Shinjiro Koizumi to kitu ta in Indo-Pacific Treaty chung hi free open hiding iham ta sa status quo helgo amle kitu ta force mangcha a ke mai tu pidingin akitip na hlan asudel hlan in hi achung chona gamtenin mailama joint exercise ti chu dharma galjan damage pel garjan 26 le adang dangjong asu le be handing galsat kong sem khomna mine countermeasure defense technology lab kong sem phan na lam azong ki tho khom a India DRDO le Japan AT Aheloute in advanced technology cooperation lama amachar sa hlanding a hi hechi thu to ke mana ahung lung ding kum ki le Tokyo kopi mona elevation na ding foreign and defense ministerial dialogue zo anai hlanding a hi kumnga upa Palestinian no meja panghin razab ke thana thua amma sapena dingin Israel sapaiten amo khot a thi hidan ke phonna an uve hetpeh chu achi sa 2024 koma gaza mona hichinu me chapang nu chule asopi akinai pi mi gumho chu gari atola uwa Israel sapaiten anaka u anhi razab chu athi masang nidan phachom pi chu Palestinian Red Crescent te ahu do anadinga fon anabol hi hilam ho hu do dinga anachi ambulance jong chu anabulu ke ji uwa paramedics ni ta enthina na tu kinu hi Thusoh to ke mana 2025 March lasung a rafa munchum choma Thusoh a mi somlanga ho thina chunga zong vannoi in Israel sapaite chalo na chu demna anai uwa war crimes and jail ha pi a ananga u hi IDF ten kulchil na anoi tolhan in ki homa na ha sam Aheloute coordination failure sia het khela Israel sapaiten chapang nu tawna gari chu anakap kha u hidan anaphong do vin hi alangkhana jani khojun Israel Air Force and Gaza kopi sunga police station khana gargu bol hon pansa na ne vetin anabulu uvin hi Palestinian Thusoh hon Israel te bulu zichun mi ko in China ato in numei chapang kum somna thum khat panlan mi somna nga amachang uve ati New Delhi muna vai homten kopi sunga Pakistan High Commission vela Phalna baile hetpeh na lova in le lo chule mun kilo ho su thingna anei tolhan in gamte ni India le Pakistan ke ka tha bia ke them to lo na hung sang pan kitan hi Thusoh hi achi sani ho masajema Islamabad khopia Indian High Commission muna security barricade le parking post ho Pakistan Bible 10 ala do ozo over so hi kiti United States in fund appeasing Famine Systems Network FEWS vannoi za kila chahung lung ho vet suinale givendo anading apoi mota chu US President Donald Trump in foreign aid ho akatolhana haisan hitading in ginchan hi akiti Azi chu hichi website chu akilu thaida pon chule report le data ho akimuta pon hi hezechun aid organization hon Thusoh hin vannoi za nelo chalo asanga simho chunga kilah na nel cha mulo na adia buinan alhundan jing sudan gam ho a hilun sa thejin aswejun hi hetpeh chu hichi FEWS ani tihin vannoi gam somnila ko chunga early warning apizia hitya chu Humanitarian agency hon aphat chanitin nel cha ngai cha na po lu ji ova aphat cha kilah na thigam na the ho a kona a hoido sa thezi a hi
di in Thusoh HB Kuki Channel Thusoh tha imu ki ka ovin na bon un mang phalit chibe